الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Beres. Aduh. Beres. Alhamdulillah. Aduh. Daripada ulang-ulang. Nya, kamari sayang tambaga aing. Leungit dia mah anu maling. Dia nyot teu nu maling nasaha. Tinyaho, Kamari aing nempo mah aya pemulung kabur imah dia. Mas Peh, aing nyaran budak keulan nya. geus sakaetu aing keur ngintip nu maling saing lah ya, sugan panggih. Woi, tadi di sekolahan yang murid anyar gelis jasa. Bener sih dia. Wih, bener sih. Aing kenal yang nyaho. Jomblo aing. Kerja isuk orang kenalan. Aing ge siap. Sabar atuh. Penasaran aing. Nek, karung di mana? Jadi tuh kan di hadap kompor. Ini ke mana kak? Ngerusak kan? Oh, pegawai nuluwi hade gitu kak, selain ngulung rongsokan. Serobe pagawean mana? Nu penting mah halal. Tadi ene nempuh babaturan sekolah bararoga HP. Oh, Oh doang sih kak. terus kenaon? Atau ene kayak buka HP. Ene boga nu duitna. Ento belikan lah ku kakak. Ya, kayak dibalikin. Bener penting ini sekolah nu rajin. Ya kak, tapi iraha dibelikan nak. Nya kayak muka kamu nang roba rongsokan kayak dibalikin ku kakak. Emang kakak mau dengan pegawai nuluwi HD gitu? Lain tah hayang kakak nyar pagawean nu leuwih hade. Geus lah ene mah moal ngarti. Jeung naon kakak sekolah ari bakal jadi pemulung mah. Geus lah kakak geus kurang anu rongsokan heula. Selja saing kan nu maling saing kamari. Pancing bae koeng lah. Saing mah nya hiji deui. Pancing koeng, panggih mah dupak koeng. Kamari saing aing leungit di dieu yo. Tak. Akan kore pancing kore.
Setelah tip na iba, jelas na mah kali. Sayang. Set itu Jerman. Kak, dipaket deh yuk. Kita dari paket. Bangsat, berarti dia nu maling sayang aing. Oi, enggak. Gue ada kau mulai deh. Cacat gue yang jasa. Terus duit kirimnya duit. Oh, kemarin teh cara lecek dia ngirim. Sakuma. Terus sakit dikirim lah, ya. Tangguan kau yang kuari yo. Kalau nggak kau yang ditayangkan gampang. Isi kirim lah duit sama ya. Sudah mau baca jasa, segera dikirim baik. Sesuai kemarin sih ta. Oh, sakit tuh. Oh ya, tangguan deh kau yang dikirim. Oh, siap. Woi, bro. Coba deh kali. Ngeri apa yang kurang deh ya? Tadi udah kan yang sangka maling dah mah. Susah. Tuh itu tuh sahabat. Karena kemulung doang. Mohon deh ya. Ngorosokan aing. Aduh. Belum masakan kayak paling yo. Nanti kulai, ya ngapain? Oh, nanti kulai. Itu udah ya, belum masukkan mah ya. Bingung ingin ada desa pro. Atuh kumaing jangan sorangan meureun zaman kuari mah rarase nyar pagawean. Aing lain ku teh hayang nyar pagawean nu leuwih hade. Sebenarnya pusing aing. Yang mana di imah ge diomongan bae ku dulur aing. Kita nyiar pagawean nu leuwih hade. Kumaha dia jeung pro. Ya aing pen kamari kana orang pegawai kana dia pen eta menang Facebook eta hoak pen lah. Ih, bingung aing. Saya wacerik kan. Woi. Aduh, dia wacerik kumaha aja ya. Bisa bara pro oi, belik mamal ka mah. Aji, dia lo makotik bae cari segala macam. Suku aing diliuk. Suku aing dicerik ka. Karena aku teu menang pagawean. 50-an suku aing menik bae. Bro, pori kieu bae. Jeung naon dia sakola dia bakalan mengusungkan dong kieu mah. Geus lah aing cuma boga ijazah ge. Percuma kunaon anjing. Kuari mah teu berfungsi ijazah lah aing pusing neuk dijual bae lah. Ijazah aing. Dia ieu heman-heman teh da sakola ieu. Ih, cak aing mun hoo. Neuk dijual bae ku aing ijazah lah jeung modal usaha. Geus aing neuk ngorosokan heula ge. Maju deh ya anak. Mulung deui bae ya. Dung deui geus aing neuk ngajual ijazah. Soalnya pas sampai belum masukkan turun ti kamari saya ta sampai kuari ya. Mun aing boga perusahaan aku jadi manajer saya ta. Baju lulusan TK ge. Ih, tahu ya aing sabarang saya ta. Malah barudak ya. Wah, ini siaran tadi ubah. Dak, dah jasa ngadep di dia mah. Aing itu paranas. Mantap lah video mantap. Dengarlah di dalam pemandangan yang lupa dulu pemandangan di hadap. Gimana sih, Bro? Aing geus isi napis aing. Itu tuh. Sep. Ada belum rosok itu, sep. Kamar geus napis dah kalitan seng. Bener sih dia. Oh, ku tukang pemulung. Woi, pemulung tah, segera lade kan. Sampah. Susah. Sampah euy, sampah. Susah. Ngomong naon dia? Woi, ngamuk. Mau golok dan bacok dia. Ngomong dia ku aing ah. Woi. Mana dia ya? Beunang ku aing dak kuari mah. Ada dia. Heeh. Aing ada. Singga. Asap dak dia. Hah? Asap. Beran. Ajar ku aing ngalawan lu. Beunang dak ku aing kamari. Beak kesabaran aing ku dia, ha? Adekan ba kesabaran ning.
Kalau nyawa teh ada batu aing kayak mau masukan duit itu. Pokoknya menaik perusahaan pentoran gawe sudah jadi manajer. Dan ini dia para penonton. Apa? Subrek. Inilah wajah-wajah pejuang. Ini di belakang kamera pemain-pemain NTP.